Danas ćemo ići na stari grad Blagaj. Evo, ovdje se nalazi iznad mene. Moramo se popeti na ovo brdo da dođemo do starog grada Blagaj, odnosno starog grada Hercega Stjepana Kosače. Krenimo. Evo, krećemo ovom stazom. Možemo reći relativno uređena staza. Ima jedno 20 minuta šetnje uz brdo gore do starog grada. Evo imamo i koza i one će s nama. Lagano se penjemo, nije toliko naporno. Evo, kao što vidite, djeca mogu ići. Jedno 20 minuta šetnje, lagane šetnje i gore imamo onda fenomenalan pogled. Idemo sve ovako cik-cak. Dobro je. Šta si to ubruo? Cvijet. Za koga ti je? Za mamu. Za mamu, bravo. Evo gore ovaj put. Evo, dobro se vidi. Znači ide prema Podeležju, odnosno dalje za Nevesinje. Sad smo veoma blizu. Imamo još nekih 100 metara, 150 metara do starog grada. Upravo sa ove druge strane ispod se nalazi vrelo rijeke Bune. Znači mi smo sada na tom brdu. Ovo je prije nekoliko godina obnovljeno. Evo, ovdje je stolovao Herceg Stjepan. Tada se zemlja zvala Hum i nakon njegove smrti ovo je proglašeno Hercegovom zemljom, odnosno Hercegovinom. Herceg Stjepan nije imao samo ovdje u Blagaju u Tvrdu, nego imao i u Stocu, i u Ljubuškom, i u Herceg Novom. Pogledajte ove zidine, kako to moćno izgleda. Još ovo nije obnovljeno sve do kraja. Kako bi bilo dobro, kako bi dobro izgledalo da se sve obnovi baš onako kako je bilo. Ali ovako je dobro, ovako je ok. Idemo unutra. Evo ga, ušli smo. Sad ćemo kroz ona mala vrata. Tamo su bile cisterne za vodu. Ovo što je ograđeno. Sad ćete vidjeti fenomenalan pogled dole na Bunu, na rijeku Bunu i na Blagaj. Odavde se vidi Blagaj, Kosor i malo polje. Bukvalno ispod nas to se ne vidi
je vrelo rijeke Bune. A sad ćemo mi malo na još jedan veći uzvišenih položaj. Penjujemo se. Dođemo do ovog najvišeg dijela. Evo ga. Evo ga. Evo, uspio sam se popeti na ovaj zidić. A sad pogledamo u stranu, vidi se i aerodrom. Evo ovdje dok otprilike se može vidjeti, a ispod ovom s ove strane je vrelo rijeke Bune. Prekrasan stari grad, prelijep. Toliko za danas od mene, vidimo se u sljedećem videu.